Sanibonani emsebenzini isitolo. Namhlanje ngizokhuluma ngodaba lwensizwa yasoLundi. Udaba olunzima. Lolu daba luthi alifane lolunye udaba engangakhuluma ngalo la ngelinye ilanga. Lensizwa Queenstown ngapha eEastern Cape eyafundisa intombi yayo. Luthi nje alifane ngqo kodwa ke alifani exactly. Mhlawumbe umuntu akaqala bonge kubabukeli beMsebenzini Isitolo nabanye abangazi ngalo Transformation Live. Ababuka inkulumo esizenzayo la nesikhuluma ngenhloso yokuqwashisa abantu bengayi ejele. Ngoba uma usungaphakathi la khona ufuka uyisolo sengiyichazile izathu ngihlale ngiyichaza nje ngokwe experience yami ukuthi kungani at least kungafanele ukuthi umuntu wakho mawusumbambe efeba bese uyambulala, kungani kungafanele ukwenze lokho. So sengachaza kakhulu. So lensizwa yakwaDlamini uLundi KZN ithi ibisebenza eThekwini futhi njengo 2015-16 ibisebenza eGoli. Isebenza kahle ngoba ithi umsebenzi wa ifem yayo lensizwa yayiholela kahle. Yayiholela nje kahle. Ibithathwa njengomunye wabantu abasebenzayo emakhaya naseKhakubo nje. Ibithathwa njengomunye wabantu abasebenzayo. So ke ibihola nje kahle. Ebese ngesikhathi ningadinwa umuntu la kakhona ngisendaweni iroute kudlula amabhanoyi la asuke ezolenda lapha eAirport. So kancane makukhona umsindeni uzwa angazi ke noma uyazwakala lapha. Makukhona umsindeni uzwa ungathi uyahaza usuke kudlula ibhanoyi la eduze. So mhlambe makwenzeka ntaxoxa udeze suke sehambela phansi asuke sezolenda. Lensizwa ithi ngesikhathi isebenza eGoli ibifunde eUnisa. Kusho umuntu obekuthanda nje ukufunda ngoba nasesikoleni yaphasa nje kahle futhi. So ibithi ibina 24 years. Ibithi imisebenza kusho ukuthi ina 24 years ngaliza ikhathi. Ibithi imisebenza ibifunda ngapha ifunde eUnisa. Isebenza ifunde eUnisa. Kutheke ngo2018 kwase yayenza iB.Ed lapha eUnisa ibiyenza i-teaching. So bekuthi kutheke ngo2018 ngabo June waphoqa ukuthi yokwenza ama practicals ukufundisa ngoba before you complete degree yakho ama modules they include ama practicals. So yayisiyokwenza ama practicals yayowenza kwanongoma ama practicals yayowenza kwanongoma. So kuthemi kwanongoma ngoJune edolobheni nje isihlangana nentokazi yakwaButhelezi evuna ngapha ngakithi nje evuna ngakithi. Yahlangana nalentokazi lensizwa baxoxa wayicela inamba yamnika ize yamqoma ngoOctober. Lentokazi yazi yamqoma ngoOctober. So uthi ke lomfo mayixoxa lentokazi inhle ithanda wayizwa nje wayithanda nje lokho ukuthi uyayithanda ngempela. Kutheke mayiseseGoli eseqedile ngama practicals eseseGoli ke eseyifonela ke sebejola sebethandana eseyifonela usethi ke isithi ke lentokazi mayiseyibuza uthi bese yabuza ukuthi manje wenzani empilweni ubhizi ngani nje eseyibuza njengomuntu wayo bese ithi intokazi hayi ngihlezi nje khanga ngenze lutho. Hawu umatric wafika no matric ithi intokazi yebo ngafika yayiphase ngo-D. Kuthi lo mfo bese ngithi lalela ngicela ugibela uze la eGoli sibone ukuthi yini ongayenza
la ngempela yagibela lentokazi yafika eGoli uthi eyithanda ubeyithanda abantu ke abanye kufuna beyibonge lezi inkulumo esizenza la ngoba ezinye zazo sezisindisile imphefumulo yabantu abanye abayawazi inkulumo esizenzayo kodwa bayithuka sebesinda ngazo uthi lo mfomo ayifika ke eGoli intokazi leya koButhelezi isuka kwaNongoma ebese ifunela icollege eyitshela ukuthi kunganjani usifuna icollege wenze noma inursing ngoba yayiphase ngo-D nangempela bayifuna icollege angisazini igama layo man bayifuna icollege yathi le college is 62,000 ngonyaka 62,000 ngonyaka nangempela lo mfo ngenxa ukuthi itoho lakhe laliphila wayesethi no ngoba wayekhokha 4,200 ngenyanga njalo ngenyanga wayeregister intokazi le yafunda eyithanda wayeregister yafunda 3 years behlala ndawonye eGoli yafunda 3 years eyikhokhela njalo ngenyanga wayithengela nefoni yabo yenzela data onke ngoba that was a private college so yafunda yaze yaqeda ngo-2021 yaqeda ngo-22 kusho ukuqeda kwayo ithemi iqeda lentokazi kwase ifame ka yalobhuti lo kanti yayishawe iCovid ngoba sasuka kuCovid ngo-2020 so kwase ngo-2021 kwase kuthiwa iyavala ifame kalomfo isiqedile kodwa intokazi kwase kuthiwa iyavala ifame abelungu babuyela phesheya iningi ke eGoli leyo nto ukuthi abelungu mase beyofuna ukuyosebenza kwenye indawo bevele beyivala ifame behamba so yavalwa ke ifame bathola lezi imali ke lezi imali bathola lezi imali eyitholwa noma ke yayingeningi lo mfo uthi yayingeningi kakhulu leyo mali yayingeningi kodwa khona ikhona imali abayitholayo ngoba wayengenaso isikhathi eside esebenza lapha ya ukuthi nje wayesheshe waqashwa so uthi mayise ethole le mali bengasasebenzi fokaDlamini lo yakwaDlamini lenze zonkhuluma ngayo uthi mase bethole le mali bese efonela enye insizwa yangakubo efonela enye insizwa yangakubo eyinesi male nurse lapha eThekwini uthi ayifonele bese eyitshela ukuthi yazi phela sibanibani umuntu wami useqedile adenze nursing useqedile useqedile nje ukufunda manje nami futhi angisasebenzi ifemi yethu siyivaliwe abelungu babuyele emuva so angazi ukuthi mhlambe yini evele ethi lo mfo oyinesi eThekwini vele ethi uma engaba no 30,000 umuntu wakho umtshenta afike la kusasa maye ngaba no 30,000 kusho ukuthi uno line lo muntu ngoba lensizwa yamthungatha nje lo mfo yazi yathola ukuthi hayi kanti umuntu wangakubo ono line wathi lo mfo noma ungakhipha 30,000 maye ngeza no 30,000 ayikhonto engenzeka so nangempela walokhuza ke uthi lo mfo ngathatha le mali yayisisela imadlana 30,000 ngawuhlanganisa 30,000 ngawuthatha sahamba sayomfakela lo mfo ehamba nayo intombi yakhe ngoba wayifuna ukuthi ibone intombi ukuthi uyayifaka le mali uyinikeza lo muntu so yonke into babenza together angazi lebhanweni noma lizongiphazamisa kodwa ngicabanga ukuthi ngiyezwakala uyasuka ke mase beyifakile le mali uthi lo mfo ayiphelanga inyanga eyifakile le mali u30,000 yafonela intombi yakhe kwathiwa ngomhlaka abantu kodwa ilanga eyayiyoqala kwathiwa izoqala ilanga eyayiyoqala ngalo intombi emsebenzini angithi uyaboma ugwazile uyafonela uzokwenza that formal interview yokuthi vele usuzoqashwa so uthi lo mfo ilanga eyayizoqala ngalo eThekwini intombazana
eyayizoqala ngale emsebenzini naye ngalelo langa wayezogqoka ijazi naye wayezogqoka ijazi naye eUnisa kwaqondana nje ngqo ngelanga eyayoqala ngale emsebenzini intokazi le naye kanti babe plan ukuthi bazohamba bobabili mayise graduate lo mfo so wa graduate ke lo mfo kanti intombi yoqala emsebenzini so uthi nje there was a excitement eyayikhona nenjabulo eyayikhona naye sebona umuntu wakhe esezoba umuntu ngenxa yokumthanda nokumsebenzela so ke bagcina ke be intombi emsebenzini lo wayo graduate kwase ukuthi intambama ngoba wayi graduate eThekwini lo mfo so uma ke sekuntambama uma sekuntambama bese behlangana ke beyokosinyama ke beyo celebrate ke ukuthi intombi biqala emsebenzini yena ube kade yo graduate vele ubese sekhaya uLundi ngesikhathi se graduate wayengasekho eGoli so ke uthi ke lo mfo kwase kuphoqa ukuthi bethutheke into zabo nokwakusele eGoli nokusekhaya bese beyohlala eThekwini naye amatoho uzwafuna uzobefaka ama CV esahleze eThekwini eMlazi bebehlala eMlazi ngasemshiyeni esibhedlela emshiyeni so ke ngalawo bekutohoza khona intokazi uthi ke lo mfo yasebenza intokazi yase ishintshwa ingeniswe ebusuku yashintshwa intokazi yangeniswa ebusuku ukuthi isebenze ebusuku yena ngaleso sikhathi ubhizi ufaka ama CV ngapha nangapha ufaka ama CV ngapha nangapha kodwa uyena obehlala endlini uyena obesala endlini uma intokazi ihambile isemsebenzini so ke uthe nonyaka isebenza yathenga imoto kusho ukuthi ngo2022 yathenga imoto intokazi oyaqala yathenga amafoni yaqala yathenga nje ifoni yathenga ifoni ephilayo yayisiphatha amafoni awu2 ngoba nale enye ifoni yayiphatha yayithengelwe yilomjida kodwa yayisaphila nayo kushuthi yayisithengele yayo ke nayisisebenza kushuthi advance kunale so ke yayisiphatha amafoni awu2 uthi ke lo mfo bengisala endlini ke mina ihambi emsebenzini yona ebusuku ibuye ekseni njalo nje uthi uthando lwabo lumnandi ngendlela esimanga kuthe last year la ngikhuluma ngolast year mangikhuluma ngolast year ngikhuluma ngo2024 njoba sekuJanuary nje ngikhuluma ngo2024 wa last year November intombi ke kwase yasiyakhulelwa kushuthi bisikhulelwe la ko October mhlambe September October ukuthi isisu singakabonakali kodwa isishilo kulomfo ukuthi ikhulelwa nje kade vele yaqala ungena ebusuku ngoba bese ku 2024 lengikhuluma ngayo so kade yaqala ungena ebusuku yaqala cishe ngabo 2021 ngoba yasebenza kancane emini yasebenza isikhashana yasishintsha ungena ebusuku so lo mfo uthi ubekade mabesendlini ubekade edlala ama game ngefoni yayo intokazi ifoni yayo le nentsha ngathi namagame akaze amagemani so inama game nje right so ubekade wadlala ama games so mayidlala ama games ewadlala nje uthi bewadlala igame ngefoni yentokazi ayidlala igame mhlambe yena yenza lokho ayidlala igame azaphume ngale uthi kutheke towards ngonyaka odlule lento iqala ukwenza ngonyaka odlule mayithi udlala ama game ngale ntokazi uma ke kwangena imessage nje bangena imessage efonini noma abe yani igijima intokazi ifika imphuca ngoba ibikhala ifoni ngathi bithi qhu mangena imessage khona isound ebiyenza uthi lo mfo bese iyasuka bese iyasuka intokazi uthi lo mfo asikisi ngiphazamisana yeah
uthi ke lo mfo intokazi le uma okay uyilungisa le nto yeah so asikisi ngalokho uthi ke lo mfo lentokazi mangena message kanti phambilini bingenakho lokho mangena nje message ivele igijime ifike ithatha ifoni ibukele o message leyo ebesimnikeze yabona uthi nganaka kodwa mangena message nje igijime ifike ithatha uthi ngicine sengiyiyeka ifoni ngingasadlala ama games ngefoni yayo ngivele nje ngiyiyeke ngithi like shuthi kwenza ukuthi seyinje ifoni yabona nje ngiyiyeke uthi ke lo mfo kwaba kuhle nje uthando labo then ithe ngoNovember last year intombi ingene ebusuku uthi lo mfo mangithi ngiyabheka how uyishile ifoni lendala lo wesifazana uyishile ifoni lendala akazi indaba uthi yasala kanjani akazi so ishile how mangithi ngiyibheka ukuthi nayo ifoni how umuntu wami uyishile ifoni kodwa ilendala kuyona lenentsha uthi bese ngiyithatha mangithi ngiyayivula ayinayo ipassword uthi bese ngingena ku WhatsApp uthi mangena ku WhatsApp uthi ngangena kwi chat ebine message phezulu angazi isave ngoba le number uthi mangithi ngiyangena ngifica baphezulu nje ubhalile lo obhalile ongale ubhalile uthi sithandwa sami ingane yethu njengoba mina ngiyinesi nawe uyinesi shuthi uyateketisa nje lokho kudlala kwabantu babethandana uthi umfowabo Dlamini mangibuka imessage ithi sithandwa sami shuthi nathi sizozala inesi ngoba nawe uyinesi nami ngiyinesi shuthi sizoza ingane yethu funa ibe yinesi noma ibe udokotela mayisizelwe nje ingane yethu kufanele ibe yinesi noma ibe udokotela uthi umfowabo Dlamini wathi wabuka wavela kwaqhumika ikhanda kwangathi lithi qe ikhanda yabo mawudibane ikhanda vele bengathi qe uthi ngawa uthi wawe embedeni wawa nje ngoba wayekade ehlezi embedeni wawela phansi kwayisikhathi mhlambe kwaphela 2 hours uthi mephaphama ngoba waquleka kodwa ke naphela wangaboni uyaquleka uthi kwaphela 2 hours uthi ngoba mayibuka isikhathi abefunde ngasi message nesikhathi aphaphama ngaso manje cishe kwaphela 2 hours elele equlekile uthi wavuka uthi mangivuka ngivuke ngibuyisa umqondo ukuthi kambe bekwenze njani ngoba ngibe uvuka umanzi uthethe uthi kambe bekwenze njani uthi ngivuke ngibheka message ngibone ubuye umqondo ukuthi hawu kambe bengithola imessage kanje uthi ngivele ngikhale uthi avela khale khona lapho avele akugibele aye kwaMasha hostel esuke eMlazi agibele nje khona lapho egibele kwaMasha hostela ehlaba itekisi afike kwaMasha hostela efonela omunye umfo amaziyo bese mtshela ukuthi indoda ngifuna isibhamu nangempela wasithola ngo3000 watshena lensizwa wathenga kusona isibhamu ukuthi lesi sibhamu njoba ngisithenga nje ngizosibuyisa kodwa mina ngoba angingeze ukusebenzisa angifuni ukuba naso lo mfo uyasilandela la kulezi inkulumo zethu sikhuluma kodwa uthi ngalelo langa wavela wavula ikhohlwa yonke nje into ekuthiwa khona into ekuthiwa iMC Menzies khona into ekuthiwa iTransformation Live wayikhohlwa yonke leyo nonsense lo uthi ungavela ngayikhohlwa nje ngangazi nokuthi khona into enjalo uthi mangifika ngisithenga isibhamu bese ngibuya naso ngifike ngilala endlini angithi umuntu uma emsebenzini phela ushesha hamba uthothi uhamba kusakhanya usakwazi ukuthi ugibele usuke eMlazi uye hostel ubuye uthi lo mfo ngabuya ngahlala naso isibhamu ngalinda lo ukuthi mayingena nje ephuma emsebenzini ngidonsa isibhamu ngiyamntu uthi ayikho into engangifuna ukuyikhuluma naye ngangafuna izathu nje uthi lo mfo bese ehlala bese kuthi mayibuya angithi uyayizwa imoto uhamba ngemoto lwesifazana uthi wathi izimoto ukuthi ngase ngivuka wathi mayivula eminyango vele nami ngase ngivulile esevalile uthi mayingena eminyango ngase ngiyodonsa isibhamu lapha
uthi ngathi mangidonsa isibhamu wabona lwesifazane kushuthi ukuthi ngifuna ukudubula uthi wavela waguqa phansi lapha waguqa phansi ngamadolo lwesifazane shuthe eguqa sengathi ufuna ukuxolisa uthi lona ngivele ngisikhiphe isibhamu ngifuna ukumdubula exolise njalo nje into yangoNovember uthi ngifuna ukumdubula exolise njalo uthi ngithe mangithi ngifuna nje ukumdubula uthi ngavele ngabona ugogo wami MaMthembu esimla phambi kwami ugogo wayo lensizwa uswashona nje uswashona kudala uthi lensizwa ngivele ngibona ugogo wami esemla eduze nje kwami intokazi le iguqile phansi uthi yena uphethe isibhamu evele kubona ugogo wakhe nje esemla uMaMthembu uthi ngivele ngithuke mangibona ugogo ngoba ngibona nje ugogo lo umile la uthi mangisamile kanjalo kube ngathi ugogo uthi ungalokothi wenze lento yenzayo uthi ugogo besethi ungalokothi wenze lento yenza uzongcolisa ikhwama uthi uzoyiphatha kanjani ikhwama zodlamini mawusungcolile ngoba mukwenza lento yenzayo usungcolile uthi lento yenza ngokusheshsha uthi wathi esakunaka indaba kagogo wakhe wavela ukubona umkhulu wakhe futhi nomkhulu wakhe sashona umkhulu wakhe uDlamini sashona uthi wabona umkhulu wakhe la umkhulu wakhe uthethisa lo gogo lo uthi lo gogo lo akaye akasuke lo insizwa le ibulala intombi uthi umkhulu ubulala le ntombi idla amandla akho yabona ethi ibulala le ntombi idla amandla akho uthi lo mfo ngavele ngathi dlengelele ngalokhuza ngahlala phansi yabo uthi ungathiwa uyadilaza ngahlala phansi uthi intombi le iyaxela angithi laba lomkhulu nogogo ababonayo intombi ayibaboni intombi yona nje yaxake ukuthi hawu lo muntu lona wase akangidubula ingane uthi ngavele wathi dlengelele base benyamalala besuka futhi umkhulu lo benogogo uthi ke lo uthi khona lapho ngavele wapakisha uthi ngathatha isikhwama sami ngapakisha nakhona ngipakisha nje angakapakishi kahle wapakisha wavula waphuma khona lapho wahlaba waqonda kwaMashu hostel wahamba kulomuntu athenge kuyena isibhamu wafuka amnikeza isibhamu wayese esethi ucela wathi lo mfo ngoba phela sesilalile kuwe ngizokunikeza uhalf wale mali onginike osithenge ngayo wambuyisela 1500 yena ubekhokhe 3000 wayesembusela 1500 wawubamba 1500 uthi lo mfo ngashiya isibhamu ngathatha into zami ngahamba ngagibela ngaye ekhaya uLundi uthi wafika ekhaya wayidlalela uthi kuze kube manje udaba lolu olwangomhla ka siqala ukukhuluma nawo lensizwa ngomhla ka 20 bekumhla ka 27 or 29 so kubo lensizwa lokube uthi bebemthanda enye into engikhohliwe uthi bebeyithanda umama wakhe lentokazi yakwaButhelezi uthi ubeyithanda intombi yakhe umama walomfo uthi mayifika ekhaya sobelokhu bembuza ke lo mfo ukuthi uphi umakoti kanti uphi umakoti should bebe sebembiza ngomakoti phela noma engakayiloboli kodwa bebembiza ngomakoti uthi mabembuza ukuthi umakoti uthi namanje namhlanje nje uthi kade bembuza uthi hayi ubekade engekho kulo December uyasebenza unomsebenzi so kuyoze kubonakala nge15 January so seduze ke15 uthi lokho ebatshena lokho kubo bebemthanda kakhulu intokazi so ke uthi ke namanje usahleze ekhaya kaKatohozi lo mfo naye akakazi ukuthi wenzakalani waleya nto eyayenzeka laphana ezama ukudubula intombi kuqhamuka ugogo wakhe qhamuka umkhulu uthi akazi ukuthi kwenze kanjani ngoba kumanje ngabe uboshiwe so uthi ikhanda lakhe lisaphithene kuze kube manje ngoba nasekhaya kubo uthi usasingithi mina batshene ekhaya into intombi yenzeni wawusiyayeka kwehlukana na so that uzodlula kulento there is nothing it's not like khonozofa mawubatshena and stuff just tell them ngoba egcineni vele iqiniso lizofika wena usiyobona ukuthi kodwa nje batshene ekhaya uyabo so uthi uyasaba ukubatshene ekhaya ukuthi intombi ayisekho ngoba sekuyafana nokuthi behlukene akaze ke bephinde naye intombi akaze imfuna la izishola ukuthi naye akaze eshola ukuthi kuze kube manje so uyakhala ubhlungu fokaDlamini ubhlungu kwangempela ubhlungu umuzwa noma ekhuluma ukuthi lento ayinhle neze
ayinhle neze ngaphakathi kuyena futhi ifuna ukumudla mawumuzwe ekhuluma kodwa ke sikwazi ukukhuluma naye samtshela ukuthi lezi zinto ziyenzeka nanokuthi ke enye into esengiyinotisile le gang esencane 20 ngoba usuna 26 manje lo mfo una 26 27 so le gang esengangaye iyathanda ukwenza izinto ngeke ngabhala olunye udaba lensizwa na 24 years ku Facebook likhona lensizwa ebesifuna ukuyibulala ngenxa ukuthi intombi yayo ibikhulelwe kodwa manje iyajola so ukhala ngokuthi ijola nengane yakhe sithema simluleka samtshela kuyona ingane yakhe kodwa emva kokuthi seyichazile ukuthi kwenzakalana samtshela ayikhuleka kuyona ingane yakhe khona lo musa nje lokho stress umuntu esifazane ingama kuyingane yakho leya akakwazi ukwenza lo 1 no 2 no 3 akawenzile so bengifisa ukudlulisa lolu daba siyabonga kakhulu